Allin hamusqa runamasi, maska kusisqa kayku no kayku, qanguna qhawasqaykichikmantu yarispa kay devoción matutinata Quechua parlaypi. Wakinta veces pantayguspa kayku, pero tukuy sonqomanta chayamuyku qankunakama icharis. Chayrayku kunandia invitayki kicharinaykita. Maychus kasan kay Gálatas libroqa sohtayuq uchikllashqan nin ahinata. Hermanos, sichus qankunamanta pipis huchaman urmachakun chayqa, qankunaqa espirituman hina kawsasqaykichikta yanapaychis llampu sonqowan, allin llaman apaychis chay runa masiykichikta. Qampis allinta qhawakuychis, baqtataq qankunapis chay kikillampitaq urmaspa kaychik. Ahinata apóstol Pablo qillqaspa kasan niwanchik, pichus hermanuyki runamasiyki wawqiyki urman huchallikuspa chayqa, entonces yanapay espirituman hina kawsasqaykiman hina. Qankunapis baqtataq qankuna urmasawaqchiktaq chay kikillampitaq sumaqta qankuna qhawaychis imaynachus kasan kawsaynikichik. Kay devoción matutinaqa willawanchik maska yachaykunaschus tiyan kay versiculuspi. Qanchis yachaykunas nin maytaq yachayqa nisan. Si qankuna rikuykichik runamasiykichikta ahina urmaqta tukuy huchallikuypi chayqa, entonces yanapay kuyakuy sonqowan uqhari chay runamasiykichikta. Iskay yachayqa niwanchik, qankunapis yanapaychis si runamasiykichis q'ipisan aska llakiyta chayqa, entonces yanapay qan q'ipiysi chantapis Diosmanta mañakuspa nin. Kinsa yachayqa niwanchik, sapa necesario kawsaynintaqa qhawakunan, sapa kawsaynintaqa qhawakuspa creenan tiyan tukuy fewan niwanchik Diosninchik tatapi. A veces noqanchik qhawallanchik, pero mana examinanchikchu, mana kicharinchikchu sonqonchikta imaynatachus noqanchispis kawsasanchik. Chantapis tawa yachayqa niwanchik, mana Diosninchik tatata engañasunmanchu, porque payqa tukuy ima yachan, tukuy imata qhawaspa kasan. Chantapis nillantaq soqta yachayqa, tukuymanpis allinta ruwana tiyan, mana Diospaq nillawasqanchikraykuchu, noqanchik espirituwan kawsasanchik. Chayrayku noqanchispis allinta ruwana tiyan tukuy runa masinchikta. A veces engañakusunman, espíritu santuman hina kawsakusani, pero obras ninchikwantaj mana ahinachu rikurispa kasan. Por último niwanchik kayqanchis yachayqa, Cristuman noqanchik uyanchikta qunachik tiyan, Cristuta riqsichina tiyan tukuy runamasinchikman, testimonionchikwan, kawsayninchikwan Jesucristutaqa rikuchiyatinchik. O munasqa kuyamasi, noqanchikqa mana sapan runaschu kanchik, mana noqallanchikpaq tukuy ima karmanchu. Chayrayku apóstol Pablo nin, noqanchik tukuy creyentes kawsana tiyan pichus huchallikuq mana huchallikuqwan, yanapana tiyan pichus allinta ruwawasqanchikta, pero yanapana tiyan contranchispis kasqantapis. Mana facilchu kanqa, ichari, pero Diospaq makinmanta hap'ikuspaqa noqanchik kayta obraspa kasun tukuy sonqomanta. Chay yachaywan kusikuspa kunandia Diospaq bendicionninwan kanachik.